भारत माता की वंदे। आज आहे 26 जानेवारी 2025। तर तुम्हाला सर्वांना माहितीच आहे की 26 जानेवारीला आपलं असतं प्रजासत्ताक दिन। तर आता 26 जानेवारीच्या दिवशी आमच्या गगन सॉलिटेअर मधल्या ज्या मुली आहेत ना, हुशार स्कॉलर मुली, त्यांनी ना एक क्यूए तयार केला, क्वेश्चन अँड आन्सर। आता आपण त्यांनाच विचारूया की त्यांनी हा क्यूए का केलाय आणि हा क्यूए करायचा कुणाला सुचलं की 26 जानेवारी चौघांनाही सुचलं। हो, आणि त्याच्यानंतर तुम्ही काय केलात, प्रश्न तयार केलात? हो, हा, कालच तयार केले आणि आज सकाळी त्यांनी ध्वजारोहण करत होतो त्यावेळेला त्यांनी ते प्रश्न विचारले। चला आता आपण खुशीपासून सुरुवात करूया। तुझे काय प्रश्न आहेत? How many members were there for making the constitution after the partition of India? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कितने मेंबर्स थे जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था पाकिस्तान के लिए इन 1947? 299। करेक्ट आंसर। अरे वाह, चलो अशा प्रकारे निवडण्याने राईट आन्सर दिलेला आहे। Who is the PM of India? नरेंद्र मोदी। चलो सही आन्सर। टॅली झालेला आहे, 1 स्कोर हिला आणि 1 स्कोर हिला। आता त्याच्यानंतर आलियाची बारी। चल आलिया, सेकंड क्वेश्चन। Tell 5 things that India is famous for. Humanity. हम लोग एक साथ रहते हैं। हमारे इंडिया में मसाले मीन्स स्पाइसेस एंड डोमिनेशन एंड हम लोग मीन्स सब हम एक साथ रहते हैं। और हमारे इसमें लैंग्वेज कोई नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं, कोई अपनी इंडिया का राष्ट्रभाषा है नहीं, क्योंकि इंडिया में सारे लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। चला आता ह्याच्यानंतर बारी आलेली आहे। When was the Indian Constitution adopted? हम लोग का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट मीन्स लिया कब लिया, मीन्स हमने एक्सेप्ट कब किया? The answer is 26 November 1949. How many part does the Indian Constitution have? Indian Constitution के कितने पार्ट्स है टोटल? चलो कौन जवाब देगा? 5 नहीं, 5 नहीं है, 7। कम नहीं है बात। 25। चलो राइट दीपिका ने सही जवाब। The answer is correct. Indian Constitution has 25 parts. Who is the President of India? किसी एक ने जवाब दिया था, क्या पता है? नरेंद्र। हाँ, प्रेसिडेंट है, प्रधानमंत्री नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं। द्रौपदी मुर्मू, राइट? करेक्ट। चलो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। चलो ये आंसर है। अभी और किसी के पास क्वेश्चन बचे हैं कि हो गए? Who is the father of Indian Constitution? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। ओके, अभी मेरे पास एक क्वेश्चन है। हाउ लॉन्ग द टाइम टेकन टू राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? मतलब कितना टाइम लगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने? 2 years? 2 years, 11 months, 75 days. 70 days. The answer is 2 years, 11 months and 17 days. 17 days. अगर राउंड अप करें तो 3। हाँ 3 है। चलो तो अशा प्रकारे और कोई क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन बचा है? ओके चलो कृतिका को आखिरी क्वेश्चन। Tell any 3 freedom fighters. कोई भी 3 फ्रीडम फाइटर्स के नाम बोलो। भगत सिंह, महात्मा गांधी एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और बहुत है बट लाइक बहुत सारे स्वतंत्र वीर सैनिक थे जिनकी वजह से आज हम लोग ये दिन देख रहे हैं। बोलते हैं ना 15 अगस्त भी मना रहे हैं और प्रजासत्ताक भी मना रहे हैं, और अभी भी बोलते हैं ना, कौन है बोलो, अपने देश की रक्षा कर रहे हैं, जिनकी वजह से हम आर्मीज, सोल्जर। हाँ, ये छोटी छोटी बातें होती है जो हमें सही में पता नहीं है कि हम लोग 26 जनवरी तो मना तो रहे हैं, बट इसके पीछे का जो इतिहास है या इसके पीछे जो कॉन्स्टिट्यूट जिन्होंने लिखा, वो सब चीज़ें हैं जो हमें आंसर नहीं पता है, कब लिखा गया, या उसमें कितनी भाषाएं हैं, या उसमें कितने आधार लिए गए, क्या है, ये सारे क्वेश्चन के जवाब तुम लोग को पता थे? कुछ क्वेश्चंस के पता थे, कुछ के नहीं पता थे। हाँ, तो ऐसे ही है। तो आपका भी जनरल नॉलेज जी के बड़ा होगा तो हमें कमेंट करके बताओ, और किसी के कोई क्वेश्चंस होंगे तो भी हमें नीचे कमेंट करके बताओ। ये चारों जन मिलके उसका जवाब देंगे, नक्की दोगे ना? 3 क्वेश्चंस है जो आप कमेंट बॉक्स में बताना। Who appoints the Chief Justice of India?
What is the term duration for the President of India? Third last, what is the maximum strength of Lok Sabha? अभी जो ये जो क्वेश्चंस बोले हैं वो कमेंट बॉक्स में आपको आंसर्स देने हैं। चला, अशा प्रकारे माझ्याकडे पण एक प्रश्न आहे। आपण 15 ऑगस्टला आणि 26 जानेवारीला ध्वज म्हणजे आपला जो तिरंगा असतो तो फडकावतो, पण तुम्हाला माहिती आहे काय, दोन प्रकार असतात। एक दिवस आपण ध्वजा काय म्हणतात ते झेंडा फडकावतो आणि एका दिवशी आपण ध्वजारोहण करतो। तर कोणत्या दिवशी आपण ध्वज फडकावतो आणि कोणत्या दिवशी आपण ध्वजारोहण करतो, याचं उत्तर जर तुम्हाला माहिती असेल तर तुम्ही खाली कमेंट बॉक्समध्ये सांगा। पण जाता जाता ह्या प्रश्नाचं उत्तर मी तुम्हाला देऊन जाते। आपण 15 ऑगस्टला झेंडा फडकावतो आणि 26 जानेवारीला आपण ध्वजारोहण करतो। ह्याचं काय कारण आहे माहिती आहे? झेंडा फडकावणं म्हणजे काय, झेंडा खालच्या बाजूला बांधलेला असतो, आपला जो खांब असतो तो आपण हळूहळू आपण जेव्हा फडकवायचा असतो तेव्हा ती रस्सी खालून खेचली जाते खालच्या भागाने आणि वर आपण झेंडा घेऊन जातो आणि झेंडा फडकवणं म्हणतात 15 ऑगस्टला। आणि 26 जानेवारीला झेंडा जो असतो तो खांब्याच्या वरच्याच बाजूला बांधलेला असतो, फक्त आपण त्याची रस्सी सोडतो आणि तो फडकावतो। तर हे दोन फरक आहेत। चला, अशा प्रकारे आजचा हा व्हिडिओ 26 जानेवारी निमित्त आम्ही जो छोटासा व्हिडिओ केला, क्वेश्चन आन्सर केले, त्याची किती प्रश्नांची उत्तरे तुम्हाला माहिती होती हे प्रामाणिकपणे तुम्ही गुगल न करता खाली कमेंट करून सांगा। त्याचं जे प्राइस मनी असेल ना ते ह्या 4 जणी तुम्हाला देतील। त्यांनी तसं तर चॉकलेट दिलंय, तुम्हाला पण चॉकलेट हवं असेल नक्कीच तर तुम्ही खाली कमेंट करून सांगा आणि हा व्हिडिओ कसा वाटला ते सांगा आणि लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। चला, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।